Hello, ka channel lo thlir tu zong te in sawain chi bai ve ko le mesa.skincare tun chuma chuanin skincare video lampang ni lowin giveaway video ni ve thunga ka social media accounts sang ti maila Instagram, YouTube le WhatsApp giveaway ka ti dona lawmthu soina te poni anga giveaway hi FOXTALE hydrating cleanser ni dona he in muang hian pariat face wash pariat loi ka hum face wash pariat loi ka huma kan sem don ni pathum hi YouTube pakhathi YouTube ka channel subscriber zong te tan ania nga chuanin pani hi ka YouTube channel member te tan ani don ni member hin la tamwak lo chan sa chakhop mai member ni ru chuan hnai khan join ti kha in lo select anga member la ni thei la ni reng thei chuanin member bi ka hi kan soi thui le hlekanga member bi ka hi kan soi thui le hlekanga member ni to kha chu WhatsApp group ka siama community post khanin community post khanin link te po ka da to member tan chuan khami link kha lo en ula mo lo khata chang khan link ka chang khanin WhatsApp group a join theia khata chang khanin WhatsApp in lo join don nia chuanin hemi giveaway tak hi chu member te chu WhatsApp group a changin kan in shedon nia chuanin soita ka khan Instagram te WhatsApp ate ka ti don ka ti kha Instagram a chuan min la follow lo tan chuan mesa.skincare te kha lo follow kyo theia YouTube min subscribe boka Instagram min follow boka WhatsApp group member ni page on vai pon pathum po khanin man thot theine chu chance chalu tuka suwang chuan avane turin loin ringla mo vane turin loin ringla vane turin loin bot seila tetila rules ka soima in hemi cleanser hi chha ka ti pa te zinga mi nia FOXTALE hi an brand si chha ka ti riau maya tunai hianin ka mangna sa kadu thar maya an acne spot corrector hi kadu boka hemi ba ka hian nakina te po IG te po review kalat pedona Insta YouTube te po full review te po kan latianga chuan hi ka man to na Instagram reel ka post to a review na ni chu in thil ho velo ka ngo chu mi so chuanin a rules tur kan sei don nia hello zanin chu FOXTALE hydrating face wash en ve thunga hei a sample pack ka donga wanchuna BB cream sunscreen ka manga chuanin lip gloss a color nei chi ka mang boka ati fine he donem kan enang he face wash hi double cleanse look antia cleansing oil the cleansing balm te man ngai lawa face wash pakhatina ati 5 vek the nia an soya nia chuwang chuanin a chatak tak lo te kan te sanga ama sign ka mai tuin ka ti huwa chu mi zo avoi khatna tan face wash ka manga aman dan turan soya hianin voi ni mai phi non turania avoi khatna hianin ati 5 zo lo kan enanga avoi khatna tan mai ka phi zowa a 5 chaim cleansing water ka mangdon lapuanen kan lo enang avoi khat phina chuin a 5 duak lawama se angai dam theihia we katia chuanin ka hnuaia ro chu ati re thalu tuk lawa voi khatna chuan voi ni na kan mangle chinango ka mai ka ti hu non le face wash ka mang non le he face wash man anom ne chu mai ti ro rup lawa voi ni phi to hnuwa po hianin mai ti ro chuang lawa chu ka du na ania mai phi fai chabok a full size level chuanin ka bio link ka oma discount code ne ni lo leve don nia ti chuan ka phi zowa cleansing water bokhanin ka shunon le don ani lo enango a fai chata via we avoid ni na chuanin double cleanse look ani kalome kha nia a cha maya double cleanse hena mo cleansing oil te cleansing balm te man kha ngai shan pa to lem lawa voi hi phi kha chuanin mai kha fai to mai ni avoi khatna po fai chavia ma se ngai ti chanan voi ni kha chu tambak lo te po kha han mang non leila a fai nge ang chu te ro chuanin hei hi in man thei dona in dong thei dona tuna rules kan soyang rules hi hawang reng khop maya amma sabera chuan ka channel in subscribe angaya adot le chuanin tun thla chunga YouTube video ka posa comment masaber ka pin masaber tambel ron comment masaber tambel kha kan peang ka subscriber ni lo chuan in dong thei don chuang lawa chuwang chuan subscriber ni kha poimo maya chuanin comment a pin tambel an lo chuan subscriber chang kan thlang mayang tuna ka video ni lo ka video le pe ka changa ron comment masaber khatianga masaber tambel kha kan peang khatiang kha tambel kan lo chuan subscriber changin Google chang kan generate anga chuanin
awan nei bel kan thlang don ani chuanin member ve thunga chuanin member ni kha atok YouTube channel member ni kha atoka member ni du chuan a hnuai khan join ti ong kha tun thla chung hun kan honganga May khatira May first week result kan puangang chuanin May thlai ka channel kum hi tlina turania chuwang chuanin May result kan puangang milo subscribe pa milo tel sak vek turin ka som chu ka lawme